abantwana bathandeki phela thina ngemvelo yethu njengabantu. Salibonani bantwana benkosi ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga kakhulu ukuthola umusa okuhlangana sixoxisana ngendaba ezinhle, indaba ezimnandi, indaba ezisinika ithemba, indaba eziseBhayibhelini lapho esithola khona ithemba elisiphathisayo kuma situations wonke esiphakathi kwawo. Namhlanje lilanga eliqhakathekileyo, usuku oluqhakathekile olunye omangalisayo lapho esikhethe khona ukuthi sikhulume ngabantwana abaseluhlwini labantwana abalama challenges achiyeneyo esingathi thina singathi children at risk, abantwana abasengozini ezehlukeneyo ngenxa yama challenges abaphakathi kwawo. Siyakwazi silobe esithandekayo ukuthi umhlaba esiphila phakathi kwawo ngumhlaba omubi, siphakathi kwempi enkulu, impi enkulu ephakathi kukaKristu lo Sathane. Impi yona le ihlasela thina kakhulu njengabantwana bakaKristu. So ngezinye indlela lapho nxa siphila wonke umzuzu, nxa sihamba, nxa sivuka ekuseni, nxa sitshona emini, nxa silala ebusuku, siphakathi kwempi njengabantwana abasempini. USathane usikhangele izikhathi sonke, usebenzisa noma ziphi indlela ezokuhlasela. So uhlasela bonke abantwana abangabantwana bakaNkulunkulu. So ngale lilanga lanamhlanje ngithanda ubana sikhangele indaba eqhakathekileyo ukuthi kanti phakathi kwethu la kulabantwana laba aba at risk, abantwana laba esilabo, abanye silabo ezindlini zethu, abanye izihlobo zethu kabakho kithi kodwa basezandleni zethu, abanye kasihlaliza labo kodwa basemakhaya, engxenye funa ngezizathu ezichiyeneyo, engxenye benziwa yikuthi bona vele ba at risk yikho singahlali labo. Ngifuna sikhangele sikhulume ngabo laba bantwana, engxenye phakathi kwalabo abantu abalaleleyo ngomunye walaba bantwana. Ekucineni kwayena lindaba ngifuna ukukunika ithemba elokuthi ukhona uJesu okhangele abantwana abachiyeneyo. Lathi njengabazali ngifuna sifunde isifundo esiqhakathekileyo. Indaba esizakhuluma ngayo namhlanje ikuSamuel wesibili, isahluko ngu9, ivesi ngu1 kusiyafika ku13. Yikho lapho esizahlala khona, yikho lapho esizacupha khona, yikho lapho esizahamba sihlephuna khona, sichasisa khona, sibona ukuthi indaba le ilani, isifundisani yona le indaba etholakala ku2 Samuel chapter ngu9 ivesi ngu1 kusiyafika ku13. Kodwa ke singakafiki kule ndaba, indaba le iqalisa ngelinye ilanga. Ilanga leli angikwazi ukuthi kwakungolesengaki, kodwa ngelinye ilanga elikhona embalini yaku-Israyeli. Indawo yona le kusesigodlweni. Esigodlweni lapha okukhona inkosi okuthiwa nguSawuli, ilabantu abayo, omunye wangikhona kuthiwa nguJonathan, labanye ilamabutho ayo, yibo abanikazi besigodlo ngalesi sikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kuba lempi. Impi nxa isenzakala, uSawuli esilwa impi, uSawuli uyakhulelwa. Nxa ekhulela uSawuli uyanqotshwa. Ngaleso sikhathi kwakusinqa kusenzakala abantu, wawusinqa unqoba ibutho, wawuhamba usiyathumba lokunye okukhona emzini kumbe esigodlweni. Wawuthumba abantwana, wawuthumba abazali, wawudinga labo bonke abakhona engxenye mhlawumbe abalobuhlobo lale inkosi babebulawa ngoba kwakungavumi ukuthi kuze enye inkosi kulezinye izihlobo eseduze. Ikuseni yonale kumbe kwakuyimini kumbe kwakuyintambama, esigodlweni kukhona ujaha othize omncinyane lumntwana. Umntwana lo omncinyane useleminyaka nje emi5. Nxa umkhangele, ngimkhangele akakaboni okwenzakalayo. Abakhona lapha bakhangele, nxa bebona bayananzelela ukuthi impi enzakalayo usenqotshiwe uSawuli. Nxa benanzelela kuba lobuphithiphithi lokuphithizela egama.
Nxa kusiba lokuphithizela ekamu abantu besifa bebulawa, uSawuli enqotshwa uyafa, uSawuli kanye lamadodana akhe oJonathani bayafa labanye amadodana akhe. Owayesesigodlweni ngaleso sikhathi ukhangele uyabona le news ziyafika ukuthi inkosi isifile kanye lendlalifa uJonathani usefile. Nxa kusenzakala lokhu, into enzakala ngenxa yokuthi lo owayekhona owayegcine le ndodana le ele 5 years le, ngizakhuluma ngayo ibizo layo mbayimbayi, khathesi ngisakhuluma ngayo njengendodana ele 5 years. Owayigcinile le ndodana wayithanda kangaka. Phela kwakumele ukuthi ayigcine ngoba yiyo eyayizangena esihlalweni kusasa, yiyo eyayizabusa esihlalweni, yiyo eyayingumntaka kaJonathani. Nxa uJonathani esifa, yiyo eyayizasala iyinkosi. So kwakumele ukuthi agcinwe ngendlela emangalisayo, ngendlela emangalisayo. Isecurity yankhona kwakumele ibe ngephakemeyo. Uyananzelela lo ntombazana. Nxa enanzelela, abesisiba lokuphithizeka ekhanda, abesisiba lokukhathazeka kakhulu, akhangele, athalaze, akhangele, ngiyambona uyagijima, uyananzelela ukuthi njengoba ibutho selinqotshiwe, okulandelayo yikuthi ibutho lizakuza lizokuthumba ende lo mntwana usengozini emangalisayo. Ngiyambona lo ntombazana uyagijima, uyambamba lo mfana. Umfana lo nxa ebanja lo mfana uthi asigijime, asibaleke. Imagine okungumfana okule 5 years kuyazama ukugijima, kugijima lo ntombazana. Untombazana le ugijima, bagijima bayakhothama, bagijime becatshe, angazi ukuthi babegijima endaweni ezinjani. Kodwa babezama ukuthi ngayo yonke indlela bagijime bengabonakalanga, bengatholakali ngitsho la kancane. Untombazana uyananzelela ukuthi hayi man, isiqubu somfana kasilingani isiqubu somuntu ongabaleka angabanjwa. Abesesithi ngokuphuthuma la ngokuzama ngamandla, abese kudobha kumfana okuncane akubambe, angazi ukuthi wakudobha njani, kumbe wakudobha ngengalo, kumbe wakudobha ngani, kumbe wakubamba ngeqolo, kumbe wakwenza njani. Kodwa ngimbona ekubamba, ekuphakamisa kumfana ngapha uyagijima, laye usediniwe, uyathalaza, uyethukile, kazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uthi funa bangikhangele. Uthi nxa embamba laphana, iBhayibhili lithi lona umfana ngokuswelakala kwenhlanhla waphunyuka ezandleni zikaNtombazana. Ekuphunyukeni kwakhe angazi ukuthi wawa njani, kumbe wawa ngekhanda, kumbe wawa ngeqolo, kumbe wawa ngenyawo. Kodwa iBhayibhili lithi ukuwa kwakhe kwenza ukuthi akhubazeke, walimala. As a result, walimala, okwakusitsho ukuthi inyawo zombili zazingasenelisi ukuhamba. Umfana lo ukhula enjalo. Umfana lo ngiyambona laphana esigodlweni sokuphithizele. Akusabuyeleki, akusahlaleki. Untombazana uyacabanga icebo, ucabanga ngendawo ekhatshana, lindawo eyindawo eyiza kuba yindawo yesiphephelo. Uyagijima lo ntombazana aze ayocatsha lalo ujaha elizweni okuthiwa yiLodibar. Indawo le okuthiwa yiLodibar iba indawo yokuphephela. Nxa efika kwena lindawo ukuze aphephele ecatshile futhi engabonakalanga, funa bengamlandela bemdinge baze bamthole. Uyatshintshwa ibizo. Angazi ukuthi utshintsha kwakhe ibizo kulezi izathu ezingaki. Mhlawumbe isizathu sokuqala sasingesokuthi atshintshwe ibizo, angaziwa, funa abamdingayo bemthole ngebizo abalijayeleyo bese bembulala. Angazi kumbe kwakunjalo. Kungenzakala futhi isihlobo sami ukuthi ukutshintshwa kwakhe ibizo kwaba yikuthi aguqulwe ibizo ahambelane lendawo lapho ayesekhona. Phela umumo isihlobo esithandekayo ngokuguqula kwawo, ngokutshintsha kwawo, nxa impilo isiba nzima, nxa impilo isiba sawa, lamabizo ayatshintsha. Uzathola umuntu okade kuthiwa mdala, umdala sefikile, ubone sekuguqukile, sokuthiwa nangumalume. Usutshintshile ibizo ngenxa yomumo, izinto sezikutshintshisile ibizo.
Umfana lo uyondliwa lapha esekusithekeni, uyondliwa lapha eseguqule ibizo sokuthiwa nguMefiboshethi. Leli bizo nxa ulikhangele litsho ihlazo, ukukhula ngehlazo, ukuphila ngehlazo, litsho i-disadvantage. Leli bizo kakukho okukhwabithekisayo kilo. Akula muntu ongapha umntanakhe leli bizo ngoba kalijabulisi. Asisobizo elicelebratayo kodwa libizo elitsho ukudana. Ukhula eselinye ibizo okuthiwa nguMefiboshethi. Ngiyababona bayamkhulisa lo mfana, uyagijima, Mefi bayamthuma. Ugijima eqhula, angazi ukuthi nxa wayeqhula wayehamba ngama-crushes. Ngaleso sikhathi angikwazi ukuthi kuyini akwakumncedisa ukuthi ahambe ngakho. Engeke kulezi nsuku wayengabe ehambe nge-wheelchair. I-wheelchair yakhona funa ngenxa yokuthi wayesendaweni engxenye vele wayeyabe eyidonethelwe, engxenye isilamavili angasahambeki, amavili asetshwabhene, engxenye lerimi egobileyo, engxenye lezipokisi ezingenelanga. Kodwa ngiyambona ekhula under that harsh circumstance. Lo mfana akhule engaphansi kwe-circumstance enjalo. Lo mfana ngenxa yomhlaba, lo mfana ngiyamkhangela ngemva kokuthi ephile esikhosini njengomntana wenkosi, njengeprince, njengomunye wezindlalifa oza kuba inkosi yakusasa. Izinto seziguqukile. Mana ngikutshele isihlobo esithandekayo, impilo le inzima. Omunye wathi impilo irafu, impilo ibuhlungu, impilo iyakuhluzula, impilo iyakukhipha esigodlweni, impilo iyakususa lapho uhamba khona uphelekezelwa, impilo iyakususa lapho uphiwa khona, impilo iyakususa lapho odla khona ukhetha, impilo ikususe lapho okhetha khona isikolo sokufunda, impilo ikususe lapho okhetha khona isigqoko, ubambe one by one ukhetha ukuthi ufuna ukugqoka lesi. Impilo iyakususa endaweni ezinjalo, ikususe lapho abantu khona abakumbambatha khona. Impilo ikususe lapho kulabangane abaningi khona, iyekuchiye egangeni impilo, ikuchiye lapho usuhamba khona nzima osuhamba uqhula. Impilo ikuchiye lapho ungesenelisi khona ukuphila wedwa, lapho usuphila ule support, usudinga ukusebenza, ukusetshenzelwa, ukuncediswa futhi ngabantu abalesihawu lawe kuphela, ababuya kuwe nxa sebekhululekile. Impilo injalo sihlobo esithandekayo, impilo esiphila phakathi kwayo. Yiyo impilo esikhuluma ngayo namhlanje nxa sikhangelane labantwana labo abaku-risk ezitshiyeneyo. Abantwana laba abanye bangikhona ngabantwana abalendingeko. Sikhuluma kunje ukhona umntwana ekuseni ongadlanga lutho. Sikhuluma kunje ukhona umntwana ongakwaziyo ukuthi namhlanje uyatshona ngaphi. Sikhuluma kunje ukhona umntwana khathesi kunje engxenye isikolo kasazi ukuthi umnyango wesikolo ukhangele ngaphi. Ngabantwana aba-at risk. Sikhuluma kunje ukhona umntwana akamazi umuntu okuthiwa ngubaba. Nxa ekhangele wonke umuntu uyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga engaba lo munye umuntu angathi baba nje, angathi baba kuye. Sikhuluma kunje ukhona umntwana ofisayo nje ukuba lo muntu okuthiwa ngumzali, okuthiwa ngumama. Sikhuluma kunje ukhona umntwana ophakathi kubuhlungu, umntwana ofisayo nje ukuthi ngelinye ilanga engalala embathe nje ingubo, lanxa nje ilubhayi uyafisa nje ukuthi alale nje embathe something. Ukhona umntwana sikhuluma kunje ofisayo ukuthi alale nje engalunyanga imosquito. Ukhona umntwana sikhuluma kunje ofisayo nje ukuthi ngelinye ilanga akabe sesikolo, akabe lo mzali oza ukuthi ngelinye ilanga nge-graduation day amhlangabeze, agijime, amphakamise, amange engxenye amenzele, amhlophe. Sikhuluma kunje ukhona umntwana kathesi ezitizi. Bakhona abantwana amazwe ayatshiyana sihlobo esithandekayo. Abanye abantwana kathesi as we speak right now bakhona abantwana basegangeni bayabaleka, bachasakele egangeni, abazali bafile, babulewe yimpi. Sikhuluma kunje kabakwazi ukuthi baya ngaphi. Ngabantwana aba-at risk emhlabeni wonke jikelele ngokutshiyana kwesigaba zempilo kuwona lumhlaba esiphila phakathi kwawo. Sikhuluma kunje ukhona umntwana oloyise, olonina, olabafowabo, olabodade wabo kodwa kabalandaba lawo. Uphila nje sengathi kalamzali, uhamba ngesicathulo sesitshekile sengathi kalababa.
Uphila nje uyehluleka ukuthola okufanele ukuthi akuthole ka benefit kubazali sengathi abazali kabakho. Ngabantwana abalama challenges atshiyeneyo. Sikhuluma kunje ukhona umntwana omunye olokunye ukukhubazeka thize. Engcenye mhlambe ulomunye umkhuhlane ethize owamenza wakhula ngenye indlela wangabi lo mzimba obukekayo. Lo mntwana akathandeki. Phela thina ngemvelo yethu njengabantu sithanda abantu ngalokho esikubonayo. Sithanda abantu nge-make up yabo ngalokho esikubonayo ebusweni. Engangani kakhangeleki kasimthandi. Engangani kamuhle ngendlela esimfuna ngayo kasimthandi. Engangani kapasi kuhle esikolo kasimthandi. Engangani kenzi kuhle uthathela khatshana kasimthandi. Ngabantwana engikhuluma ngabo abaphakathi kwama challenges atshiyeneyo. Sikhuluma kunje khona umntwana olabazali kodwa lapha hlala khona uhlala lezihlobo. Uyagcina usengcenye komalume, engcenye ko-auntie, engcenye kogogo. Uyazibuza imini lobusuku, engcenye utshone selusa inkomo abanye abantwana besesikolo. Ngikhuluma kunje uyazibuza ukuthi kathi abazali bangaphi. Nxa esizwa ukuthi akulabo baba uyazibuza engcenye enhlizweni yakhe so inhliziyo yakhe ibuhlungu as it is. Uyasonga lapha khona uthi ngingakhula mina. Abanye bezibethi mina ngingakhula ngasebenza ngizakwenza lokhu lalokhu ngirevenge. Sikhuluma kunje bakhona abantwana abanjalo. Sithobe sithandikayo. Bengifuna ukuthi siyefika ku 2 Samuel chapter 9 verse 1 kusiya kufika ku 13. So indaba yami ngiqalisele esigodlweni. Ngamchasisa lo mntwana ngase ngibhoda lapha emagumeni lapha esikhona ukuthi sibabona abantwana abafana la lo mntwana engizakukhuluma ngaye namhlanje ku 2 Samuel chapter 1 verse 9 sibabona ukuthi kabakukhatshana bakhona lemizini yethu. Lo mfana lo uMefiboshethi ngelinye ilanga angikwazi ukuthi wayesenganani kodwa wayesekhulile ngoba iBhayibheli lithi wayeselengane lo mfana. Esekhulile lo mfana ngelinye ilanga uthi nxa ekhangele thuchu kungena inceku kaDavida. Nxa ingena inceku kaDavida iyama ithi kunceku kalo umfana ithi yena sidinga umfana okuthiwa nguMefiboshethi. Angazi ukuthi ibizo basebelazela ngaphi kumbe information babeyithole ngaphi ukuthi lo mfana ukhona khonapho. Angikwazi ukuthi kwakuhambe njani ngoba lo mfana impilo yakhe nxa kwakungaziwa yayizabe isengozini kodwa lo mfana uyatholakala ukuthi ukhona. Kuthiwa sidinga lo mfana uMefiboshethi ngiyambona mhlambe nxa khonapho kusenziwa njalo engcenye uyezwa ukhangele uvusa ikhanda uyabona engqondweni yakhe kuyagijima uyazibuza uthi lapha lo muntu engimkhangeleyo asiyo good news kimi yi-bad news ngoba lo muntu lo engabe evela kuDavida. Ngangicatshile ngangisekusithekeni kodwa namhlanje impilo yami isisegcekeni. Uyayikhangela impilo yakhe ahle abone ukuthi akusela sizathu sokucatsha. Mefiboshethi nangiyana laphana uyabonakala abesekhangelwa uMefiboshethi abesetshelwa ukuthi inkosi uDavida iyakufuna. Ngiyambona uMefiboshethi uchawa lo mfana nxa echawa uvalo bayamncedisa ukuthi masinyane angazi kumbe kwakuyi-wheelchair kumbe kwakuyikuyini kumbe kwakunjani ukuthi asuke aye enkosini uDavida. Mana ngiyichiye khonapho, mana siyibambe khonapho bese sigijima leBhayibheli ku 2 Samuel chapter 9 iverse 1 kusiyafika ku 13. iBhayibheli lithi lona uDavida wathi kusekhona yini oseleyo endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani. uDavida ukhuluma esesigodlweni. uDavida usenqobile izimpi zakhe. Yonke into yakhe isi-right. uDavida waphila impilo enzima. Impilo lapho kwakulokuphithizela khona lokugijima. Waphila isikhathi eside esegangeni esempini esila impi enkulu kakhulu owayeyilwa lo Sawuli. uSawuli lo yinkosi kaIsrayeli yakuqala. uSawuli lo ulendodana okuthiwa nguJonathani.
Indodana le okuthiwa nguJonathani yaba ngumngani kaDavida ngokunanzelela isimilo sikaDavida, yaba ngumngani kaDavida. uSawuli eyisitha sikaDavida waxotshanisana loDavida, uDavida wathwala nzima ngenxa kaSawuli. Kodwa uDavida khathesi uSawuli sefile, lo Jonathani usefile, uDavida usebusa khathesi esigodlweni. Abesecabanga ukuthi nxa ngenzelwe okuhle kumele ngicabange ukwenzela omunye umuntu ifavor, kumele ngicabange ukwenzela abanye abantu into enhle futhi njalo. Mana ngikutshele isihlobo esithandekayo, kulabantu abaningi abaphila enzima lapha, baphila nzima khathesi lapha abakhona sebebusa. Khumbula lapho usuke khona, ucabangi ukwenzela umusa abantu abatshiyeneyo ongabadinga empilweni yakho, abale challenge, abadinga usizo lakho njengoDavida. uDavida uthi kusekhona yini engingamenzela umusa okhona yini endlini kaSawuli. Kwakukhona uJonathani. uJonathani lo okwenza enzele umusa yikuthi waba ngumngane loDavida. Nxa uSawuli wayexotsha uDavida, uJonathani wayemnika ama-tips, wayemgcina, emprotector, baze benza isivumelwano sokuthi bangabangani kuze kuyefika ekufeni, kuze kuyefika ekupheleni. So uDavida lapha, uJonathani abesezala lumfana lo okuthiwa nguMefibhoshethi. uDavida ke abesecabanga ukwenzela umusa. Nxa esecabanga ukwenzela umusa sokudinga, abanye bonke basebefile, kodwa owayesele nguMefibhoshethi. iBhayibhili bese lisithi nxa liqhubeka kuvesi ngo-3, inkosi yasisithi nguvesi ngo-3, sengidlulile lapho, vesi ngo-4, inkosi yasithi kuye, ingaphi mana ngibuyele kuvesi ngo-3 kule last part engiyifunayo. Inkosi yasisithi kusekhona nje endlini kaSawuli lo yedwa engingamenzela umusa njengokuthandwa nguNkulunkulu na? uZibha wathi, yebo Nkosi, uJonathani useselayo indodana eyisilima inyawo zombili. Inkosi yasisithi kuye, ingaphi na? uZibha wayiphendula wathi, ihlala endlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli eLodebhari. Inkosi uDavida yasithumela ukuba alandwe endlini kaMakhiri indodana ka-Amiyeli eLodebhari. Haleluya. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavida, uselandiwe lapha. Nxa uDavida ebuza lapha, uZibha nxa echasisa uthi ikhona indodana, kodwa ke abesemchasisa abesesithi kodwa isilima. Sihlobo esithandekayo, namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalaba bantwana laba. Laba bantwana sithi nxa sibachasisa balamabizo, kodwa phezu kwamabizo abo sithi nxa sikhuluma ngabo sibachasise ngesimo abayiso sona. Yibo abantwana engifuna ukukhuluma ngabo labo, yibo abantwana engifuna ukukhuluma labo. Kodwa uDavida does not pay attention to i-detailed description eyalo umfana uMefibhoshethi, ngoba nxa inkosi ikwenzela ifavor ayilani lokuthi unjani. Inkosi yayingakhethi ukuthi ifuna ukwenzela umuntu onjani. Uyalandwa uMefibhoshethi. Nxa eselandiwe uyafika enkosini, nangena ngiyambona for the first time esuka eLodebhari. Uyasuka lumfana, uyabona nxa wayehamba nge-wheelchair, ngibona ngani wahle wasuswa ku-wheelchair, wahle wafaka ku-presidential motorcade. Nxa usenzela ifavor, sihlobo esithandekayo, uyasuswa kulokhu oyikho khona uphakanyiswe, ngoba ifavor, sihlobo esithandekayo. uJesu nxa ekwenzela ifavor uyakususa kulokhu okukuzwisa ubuhlungu akufake ku-comfort. For the first time wayizwa i-comfort uMefibhoshethi, wahlaliswa esitulweni esimatofotofo, waqalisa. Yabona, angikwazi ukuthi ngaleso sikhathi kwakunjani. Kulezi nsuku yayiyabihamba ichaya amasayirini, so ababelalele, ababebukele, lababebona bebuzana ukuthi kwenzakalani. Oyephendula wayesithi yindodana yenkosi uJonathani, yinkosana
uMefiboshethi yena lwana namhlanje wenzelwa ifavor. Phela uJesu nxa esekwenzela ifavor abantu bayabukela balalele bekhatshana bebukele, ngoba futhi nxa esekwenzela ifavor akula muntu ongabamisa, ngoba inkosi isikhulumile imenzela ifavor. Iyagijima ipresidential motorcade mhlanokho ilo Mefiboshethi uyafika laphana uyehliswa, uyabona usehamba labafana bepresidential guard bahamba la eceleni khona bamgadile bahamba laye bayamqhuba sebembambisene usethwalwa ngendlela ezismart ezinhle kasahudulwa ngoba usele value. Phela uyabona ukuthi benxa usile value yonke into yakhona usubanjwa kuhle. Ifavor. uJesu wenza ifavor silo esithandekayo. uJesu ufuna ukwenzela ifavor namhlanje abantwana bonabo abachiyeneyo esibafihlileyo elodiphala ufuna ukwenzela ifavor. Uyafika nxa efika uMefiboshethi kakabi kwazi la ukuthi uzokwenzela ifavor. Ulokhu ecabanga ukuthi sengizobulawa. Nxa ethwitha phambi kwenkosi uyaqhekezela, uyaguqa, ufuna ukukhala inyembezi. Nxa ezikhangele uzibona eyinja, engumgaqa, engumkhenkethe, kodwa ke phambi kwenkosi kwasekuphelile konke lokho yana. Wayesele value, wayesenzele ifavor. Inkosi ithi ungesabi lapho khona Mefiboshethi. Inkosi ifuna ukwenzela ifavor. Sukuma ngendlela ongenisana ngayo, bakuncedisa ukuthi sukuma bekuhlalise esituleni namhlanje uzakudla lenkosi kwenzela ifavor, uzakuhlala lenkosi, uzakudlala inkosi naphakade, uzakudla lenkosi khonapha wena usulezisebenzi suwenzele ifavor. Mefiboshethi uyahlala enkosini, uyahlala esikhosini once more, uyathesta ubunandi, uyathesta ukwenzela kuhle. Yimihlozo sithobe ethandekayo yalokho esizakwenzela nguJesu ngelinye ilanga sesekhaya ezulwini, sesenzele ifavor phakathi kolomhlaba osilimazileyo. Wasilahla khona lekatshana elodiphala, wasijikijela katshana, wasikhipha ivalue lomhlaba. uJesu uzasinika ivalue, asiphakamise, sigadwe ngabantu. Yabona ingilosi ziyabe sesisigayidile ngalolo suku, sihlala etafuleni loYesu. Mana sengikhuluma labantwana laba, khuluma lo mzali lo olabantwana laba. Ukhona lo mntwana lo okhona, ukhona empilweni yakho, ukhona engcenye ufihlakele kwenye indawo khatshana, kawufuni lokuba identified laye, kawufuni lokwaziwa ukuthi ngowakho ngenxa yomumo azalela kuwo. Phela imumo yomhlaba iyasenza silahlwe, sijikele khatshana. uJohn chapter 9, uJesu ngelinye ilanga baletha kuye kulomunye umfana owayekhule eyisiphofu. uJesu nxa esemsilisile bayaphikisana ngaye, bathi bona kathi lo muntu wayebona nguye yini kumbe kayisuye. uJesu uyabakhangela, hayi man, zwana indaba engiyilandela. uJesu uyabakhangela, nxa esebakhangele uthi yena lo muntu lo ayisiyo ndaba yakhe, futhi ayisiyo ndaba yabazali bakhe. Phela ezikhathini eziningi imumo esehlelayo sicabanga ukuthi kungenxa yalokho kwenzakeleyo engikwenzileyo, kumbe kwenziwe ngabazali, kumbe ngenxa yakayise, kumbe ngenxa yakanina, kumbe ngenxa yakabani, kumbe ngenxa yakhe, kumbe ngenxa yalokho akwenzileyo. Ayisikho sihlobo esithandekayo ngumhlaba esiphila phakathi kwawo. Ukhona lo umntwana lo uyamzonda ulandabalayo. Ngabe kuyavuma, ngabe uyacitshwa emabhukini omhlaba, ngabe kuyavuma kusiya ngawe, ngabe kuthiwa vele akabi khona, ngabe kuyavuma, ngabe uyahlala efihlakele khatshana, engaziwa lokuthi liyazana, engaziwa lokuthi ngumntanakho, engaziwa lokuthi isihlobo sakho. Phela bathandekayo, akula muntu ofuna ukuba yisihlobo lomuntu ohawulisayo, akula muntu ofuna ukuba yisihlobo lomuntu odisadvantaged, kodwa wonke umuntu ufuna ukuzisondeza lapho kulesinko khona. Ukhona lo mntwana lo omzonda kakhulu, lo mntwana lo engcenye wabuya ngendlela ongayithandiyo. Lo umntwana lo angazi ukuthi umzondelani. Engcenye vele nxa umkhangele so vele uza kusithi ngabe kuthiwa kuyavuma lokudla ngabe uyancima. Lo mntwana nxa umkhangele so uyabona, nxa umkhangele vele le school fees sambona usibhadala ngenxa yokuthi awula choice. Lo umntwana uyamzonda lo mntwana lo. Kungayisikho ukuthi kulobufakazi vele ngabe kuthi uyadinga ukwehlukana laye. Lo mntwana lo awumthandi. Lo mntwana engcenye lo mntwana lo usehlala estreetini ngenxa yokuthi uyamzonda. Usehlala estreetini. Engcenye lo mntwana lo useze wangena kuma drugs. Engcenye lo mntwana lo useze waba abused, usuzwa wamfaka egcekeni, wamchiya engozini, waba abused.
Khathesi lapha ahlala khona vele awulandaba, engaze ephile njani awulandaba. Engxenye seze waba abused lo mntwana. Lo mntwana lo seze walahlekela yi-self esteem lo mntwana. Ngenxa yokuthi vele kawulandaba layo. Engxenye kumbe wena, engxenye kumbe mother. Ngamkhangele uzubuhlungu, ngamkhangele ukuzisa ubuhlungu, ngamkhangele so uzawusithi ngabe kuthi uyakhwitshisa. Mana ngikhuluma ngaye nalo mntwana lo. Alo mntwana. Umntwana lo engxenye uyakukhumbuza, engxenye ukukhumbuza okunye okuthize. Phela lo mntwana lo uMefiboshethi ngosuku lapho ndana nxa wayelimala walahlekelwa. Okokuqala wafela nguyisemkhulu Sawuli. Okwesibili wafela nguyise uJonathan. Okwesithathu wakhubezeka lo mntwana. So waba lezinto ezintathu ezenzakala kuye ngosuku olulodwa. Ngenxa yokuthi umhlaba lo unzima uyenza njalo. Umntwana lo engxenye ukukhumbuza ububi obukhona umhlaba. Nxa umbona so uzwa ukuthi ncifa manje, uzwa ukuthi ngabe kuthiwa uyamkhama lo mntwana. Khuluma ngaye lo mntwana. Mana ngikutshele ngalo mntwana. Engxenye lawo mntwana unguyena lo mntwana nxa ngikhuluma khathesi. Engxenye uthithibele khonapho, engxenye ulalele. Engxenye awuhlala ngale sofeni awuvunyela lokuhlala khona. Uhlezi phansi uthithibele. Engxenye na udla nxa sokusele okuseleyo kuyiphisi kwakhona. Engxenye ugqoka ezokuphiwa, ezokugugiselwa. Engxenye vele lesikolo uyaziwa vele ukuthi vele bakithi vele utshona unjalo, uhamba iminyango emide utshona unjalo. Lokuhlukuluzwa uyahlukuluzwa ngenxa yomumo oyiwo wona. Cela ukukutshela ukhona inkosi Davida ifuna ukwenzela umusa namhlanje. Ifuna ukwenzela umusa namhlanje mntana othandekayo. Ifuna ukwenzela umusa umntana yena Lwana. Uthi kuJeremiya 29 verse 11 uthi ngiyazi imicabango engilawe ngawe. I know the plans that I have for you. uJesu ulama plans ngawe. Ungabe wena usuzilahlile kodwa uDavida esigodlweni, uJesu esigodlweni ulama plans ngawe. Ulama plans uthi khangela mina ngikulobile. Uthi ngikulawile, I have graven you, says inscribed you in the palm of my hand. Ukulobile asoze ngikulahle. Abesesithi ngikuthandile, Jeremiah 31 verse 3. Ngikuthandile ngothando olungapheliyo. NguJesu lo. Abesesithi hey wena, Jeremiah 33 verse 3. Ngizasabela, ngikutshele izinto ezinkulu. Ngizasabela, ngizakutshengisa uthando. Ngizakwambulela iplani enye imangalisayo. Namhlanje nxa sithandaza umhlaba wonke jikelele. Sikhulekela abantwana abanjalo. Funa ukukhuleka labantwana abanjalo. Funa ukukhuleka lawe uNkulunkulu akuthethelele. Engxenye ubongazi lo mntwana lo uyisikhubekiso engakwenza ukuthi ungabi khona ekhaya lo mntwana lo. Ufuna ukuthi namhlanje ngikukhulekele. Nxa ngikhulekela lalabo abantwana abakhona. Sithi mina uDavida wait a while uyabusa uJesu. Uyakwendlala itafula uza kubusa kanye lathi. Ngifuna ukukhuleka. Ngiyakhuleka khathesi. Ngiyakhuleka lapho khona mntwana, ngiyakhuleka. Khuleka lawe mzali. Khuleka lawe. Asicimezeni sikhulekeni. Baba othandayo, osezulwini ekhaya elimangalisayo. Siyabonga ngendaba emangalisayo eyisiminya. Indaba le emangalisayo eyefeva osenzela yona. Namhlanje Jesu siyabonga ukuthi thina singoMefiboshethi. Bakhona abanye futhi oMefiboshethi abangabantwana abatshiyeneyo basekade beselodibhali. Usubathethe ufuna ukubusa labo esigodlweni, ufuna ukudla labo esigodlweni, ufuna ukuhlala labo esigodlweni. Baphakamisele izinhliziyo zabo. Abanye singabazali abaphile senzima labo Mefiboshethi. Singazi silobuhlungu. Namhlanje siyaxolisa Jesu. Sithethelele. Usamukele futhi nxa siqolisa ngakuwe. Ngelinye ilanga nxa ususethe itafula baba othandekayo. Eyokubusa sicela kuba khona leli tafula elihle. Lapho siyabe singasakhanyi khona ubulima bethu obutshiyeneyo. Lapho sikhubakezeke khona isono ususembathise ukulunga. Siyabonga Jesu. Sizakuhlala la etafuleni. NgoJesu siyabonga. Amen.